Obviously, I have a Vibe 360G. Shani Dano, your mamu update concerning a Daddy Lumba, new Wechi and Sensem, and then so your bar be PMU a court. Now, Mamu room fi say, Asamno, you see, an acquire Menshia and a court. Now, Menshia, dear no, Nana, see, I'm no pimpe de Nana, Daddy Swabahini, and I Kotokohini, a sham. Say on her now, we see a year Lumba, new Wechi and Sensem. Na ene ye bipie mu e wo court se na court share se ene no omo san embra no ene ya ba bepiem ama proceedings no ekọ so na ndam no kase nyame adoma ye wo china juada free juada ko no ene de case no e ba be gina mu gidigidi no ana ye ba behwe kuna ni o se fata se odi kuna ne no ye ma me akusu asewa e de ne nkrata bebre na de aba ama dance mpa be chese ye jama aban so asom se ade eku ne de hye eye lumba no jama aban so pese uhu nti no jama police ne Ghana police akaboma omo ye lumba ni wuo ne mu ahwehwe mu na busia ye nko na ne na esi wo ko ne lawyers no e de babonti enimpo ne papa shin so e de aba to so no ye nko na ye nko message say subscribe to channel no for more updates ne be ya abrebia no e drop stories bi a also one said to me akabi because I was a name of the because nipa bi cancer bi a emfata a egu ko be fufu agenda o munim sabi o abusua ewo ho mini kwajo sabi nyongofo bi eda ntemu kire say e abusua okay say menye no ja fa fon na mo machi nipa bi etimi sini nua nipa bi cancer bi a egu ko be fufu omo adweye omo se bia omo nyonkro no nya omo nyonkro no so omo nyonkro no kra omo nim na busua mu asem se nipa na asem a obeka abant interfere so no se oba wonti na obetwe sai after menshia nkomo yi ana se enne no pesa ade na ba na sana meba ba kasa bia na mahu bia na motibi so nipa no oye gu se bi okwadwo edina nyankopɔ de ama no no so hono se woto dum na wugina sabi upana asem na akɔkye ne sika na no kyerɛ sɛ wonim na busua mu asem to ho nipa bi a na akɔdwo tiase a ɔno mo ayɛ aka mfie bɛ sɛ aduonu owu ye no na ɔmo ahunu sɛ wɔn wɔ busua bi a yɛbɛyɛ na yi saa ne ma nyina wɔ hɔ wote ase na yɛyɛ din yɛn kasa so no obi timi firi baabi ɛbɛka asem bi a ɔdi abafra na sabi abrante na nipa na wawu no ɔdi ku n'anim ase ɛte saa kuso bempo ma sabi bempo asa wodi dwa na wotwe biara kopum se ko fosu mu letra ko se di breno woni na anya aka da so no na je ensem se wo yare da ho obi na ate ne tubni ni ade no nya no kure yesa asem na asem ka wo je se we asem bia wo se me kama amansan ho gana ha so nyina hu ni se mommy Okay, na besi so on that's a munyama trust and Bible. Focus on every single day. Future generation, you know.
Almost so Eddie Radias and the Bogger. Into me, a man of prayer. Kofo bi miensa na de nwanwa ne se abusua panyini be nya nwanwa bebre se abusua panyini eyi ne ho se oyodobroni ne dance ni a bibia chwe ha na video ya started the assembly adwumade abedi ya kitwa bi case management conference ya behwehwe nkrata obi ade bae mu bia hu se ye ni yi a ne atoa so na adanse dodo obi efre no no so akire na kwota dia dumte adwada na action start ni bebo nkro me madanse for plaintiff na dance obedi adanse na o matoto ma no ye wi anom so mo di adanse ni atoto ma no ti bibi e kwa according to plan for do say na wode ba na other side no say no be abefre me the 9 the first defendant the Bushman Penny Panfra dance and Odobro Nilo and so frep dance back and one no I back no kind of one frep and find no some grandma yeah be and krata ni adanse mu mobom ne and one no and chair yeah they are juada near we ya started by fear near we na ko dia sheda obebuya final judgment baba they see nature say 25th of my judgment Fans never say support here. we case where I record time case be no e di in term of Ghana mre and you can say be no nim the okay Okay. Lawyer, yes, and will be a provide. akosia say wa aka ho a omoye for And other body so witnesses do you say? the original mo do boni ka omoye 2 Why Abusia Penny Coffee so I can witnesses. ono de ono so ye or party to ono e kana asem one friends ni Okay. Business penny and Fredance. So lawyer hope to your side. hope ni wa me magina ha ni asem to my presence here shows them I'm hopeful them I said the beginning of him was so papa and I say okay ba you say niam aye slow kakra. me no nya adwene say asem ni start here what you say and then media so ni edi no agro ne form enti duada ebedi edi we about 25 ni ebu we na be hu say me vim was run as a lawyer kusino no na ama me akosi ase wa lawyer Minyanka sai. Puntie ni Erade we kwa yiye. Say erade ni ede ne chance here. Erade Nyankopon so e na ode ne chance ya ode wiye yi. Enti bibi e koso bi a kire se mama akoso ya se wa fosu. Mrs. Fosu enkunimdie e ne dia. Amen. Bibi bia dia dance because ode na ware nkrata aba. okay The pictures ya ode e ware ye ordinance aba. Ode ware Ghana de aba. Mama akoso ya se wa fosu ne maami free mu daddy lumba e ba beye NCA. anu ne Yeah, the videos. Yeah, the can I say pictures in aba. 7 years ago. Ti omo mo ka se woni na jai for 17 years omo twa ntro. Even just last year, and my brother Charles Kojo Fosu be jina bonte say me yira matisika waren last year o. The birthday was me yira koso ya se wa matisika waren no. Enya me mpran. Me yira matisika waren no. Ontimi enya me de mo ka wan ka me
What is written is written. It is our statement when we become witness statement one. Onese obi a hwe bi nti we de we gura de akwala ohun kasa be ka jo se that the lumba ba bontin be ka se me yira kwasu ase wa mati sika ware na mo se wa poison me ontimi nye sa na minya o se onya den o se onya den so as here o de ka fi kuma enkran ba na yedu bia na yedu sa baby dade so a baby a train dade no wana meaning the two kwade bia yedu ono ma you slow down obi yedu a slow down o slow down na car be furu betena car na chi na car ni si dome baby ane ono car no nti ono gwa na eba awurade na yi ni free mu ena eba be yese onya what you say enti nipa etwa entro ede to mame akoso ase wa so say wa poison ni kunu said ye be ya obi hu se lumba na oba bi na mo a ye ka se ne yire no ena poison no ena ono aba bonte be ka se ntro mo twa to me yira akoso ase wa so no me yira akoso ase wa matizika wan wonti me nyame sa what you say na me nyame span just last year na oba be ke wan ga se me former wife eti mo me mompa ye na awurade ye na chance ye no what the ebe wie papa awurade nhyiamu ina Monday and ebe share case na may the Lord God Almighty bless you all. Ya no so ewo mpanimfo nsem ewo Ghana police and German police for nsem ya omo eye omo adwuma bibibia be koso pepepepe eso tie bibibia be koso pepepepe mo obi anya na dwen se bibi betimi dabi the truth always what the chef for me be pie eno kre so what dey say so any wakokọ kura atifie no wu a ana akrama atifie no wu a wo be hwa aboa kwa okun no se dey be ya aboa no e ma meka na onya poisonous what am I say ena onipa wu na se nioma bebre kwa piepie hu a the family have the right to be investigate as just what dey say it will be ampentam zi egozi elumba this ya ye dey awurade se enye no am make sure say ye hu dey kum no na fe won so anya justice pajo what they say say justice sorry abankwa mu na nipa ni bu anko no mo nkasa da I'm telling you pajo what they say lumbe sorry abana give na yen kasa nwi what they say enti awade nhira mu nyina eho no bi aye de titi we ye be ka say oh asam ni ye di agro ko bo jama fo ni aye di agro German police abem e wo kwan be so say the asem no because ya German embassy ya notice fa o so o de hia wu ya e friend Charles Kojo Fosu ya fra Fosu Mrs Fosu ni kunu no ya ko o mo na de marriage certificate ni ma yes o mo da so ware ene o mo nim lumba ene ni music o Germany ya record on this of with Bodo Tiger ya na me so me ya recordings o ya me ni na ko studio enti wo mo ye interested about the case almost wo follow case no German force wo follow case no enti na tese ni postmortem e be ye nyina no wo mani di akire na de afa gwa wo mo say wo ye nua ba so sebe na ni papa ye musician ya wo ye adwuma o German embassy won ti wo no so translate twi no the mom me money din me papa so ye musician ya wo no so ya wo no Germany o ye adwuma e ma German ba nya go bo shira mo studio no ya ma that room to mo na tie mo o mo say o si wo nya busuani so agye ye yere wadi asepa me nya ye no mame gaza mo njo do be gaza me nya busuani no oboa mame gaza mo njo me ya fa me na na ya akosa ifi asante mampon kontonchi so what they say ukuma apem beba me ye secherefo me ni menu alumba nyina ye secherefo won e be fa me so what they say one ne ira koso asewa na misha na misa dancing competitions almost support me o mampon video city te me ne be sha se after one na champion wi no me ne no mienu adwuma na mo tie o Ghana ba alumba bia pass ena achimota me na me kokọ high dan e wa achimota tie me na me ko high dan wo achimota ye high me high boys quarters na bra ko back me na me to on cassette wo na ma container e wala pass so what you say thank you me na am doing come you name it so what you say adabaka na me surprise anyum e madam Fudomino me bra anyum me surprise bi ma ejapaye bi so Masi, many me brand be operation with Juma Brusano. But just what you say. It will be gas.
Lumba nyami busuani a wonim de oka. O hwe me ni pictures from day one. Ene enante sa senuya. Even me ko solo kwa me ye me de no. Aben wa ha bae no. Me na me gi aben wa ha gina mu promote aben wa ha. No maaye. Ko se me gi score despite o ko top Mercedes Benz. CLK bi ko sia no airport. Do me dan no me na me hwe si dan no bi so bi o do me. Bi so bi o do me me na me si dan no. Tantra me ni bro Charles na share dan na se. Pacho what you say? Is legal down me ni na le ba ho. Baby radio no one. Baby radio no Wisconsin no. Me ni na ba dan no. What you say? Obi so onim Ghana ha na ma aboba ho. Obi so onim Lumba onim no nche me. Pacho what you say? Me ya me record so Germany Oba studio. Me nyuma tag me ni le swaye. What you say? Nenyu no be poison me ni despite all my 7. Ye didi wi enka sanwe. Me brother no afri mu. Enti de esa me ya ebe bu abusua no. Eni nuanom ena meye eti me nya se wo ye busuani na aje busuani na busuani ma kire machi wo a wo ka no so kire wachi obeye Lumba na mote ne nka ne me friend bra Charles also friend me yaw o friend makosa pa je so ade de mu no Ghana nyina no bi se obi bi oso onim Charles no bisa no ma me of akosia ye kan say me of ya poku megina obeka masem no oba besra me ne Lumba sister akosia bempo ma ni nu ya Charles na cho oba besra me ne Lumba Emma obetra ye kwa ewo achimota ene esa obetra dome obi sa for si obeka cho mela me offer si for ina ye wo sister ko so wo ne ba Derek me na the hospital na mdisika akwa no because me na me hebe chance na me nyina so Ghana ma no se de wahwe me nema so obi adas bi wo hu da se o ne do bruni e wo sa yonko me ba the owo kan de me metu kwa akwa America for 17 years ena awurade akoyi ni wadi achemi a waba na me Kenya mesem ti me ba ye no me ye evangelism me ke awurade asem enti enye sede na metie no saa na metie pato wadi ase me hu no 6 months ansa na wo free mu o mo frɛ me mo ye me interview no DLFM enti obi wase me ni Lumba ngasa no ade na o frɛ me 2 months ansa na wo no mo ye me interview DLFM nya ba ko mienu ena o se akosa me follow pa ya onyankopɔn hyira wo so wadi ase me ne nam no na me na me kura Bible ye mienu kwa ye nam no ye ba ye kwa ye toso obi o wala de no mo hwe promoters no enya yi kakra what you say oba America no ofe me ma me ko support no South na awurade nyi wadi nkyere me what you say ewo new can say New Jersey bitum ran match osi ye fe ba bi e ko ball program no Robert Treat Hotel aja what you say Robert Treat Hotel enti Rebecca just say Lumba menene nkasa e se bi obi amenene nkasa de ede na oyi ba timba ne radio so mo interview me obi amenene nkasa ade na Mesiano is legal na wa ye di enkomo nye sebi de ekoso igran what you say enipa na to ese ma no kure de adie na pepepe yoba so they say na ne yire the writer eye ne dia no ye respect maami akoso ase wa wonti me disrespect maami akoso ase wa because me ne me bra Charles nam no one disrespect ne da me hu bi da so what they say me hu bi da that Lumba ene awurade no tie me ne nam no what ma say me hu bi da entinya wa free mu a na se me makwa support side check for enya adwuma ene ma fa awurade what ma say awurade se de waka bo mu mani haimu ana ngofo sumu eti mu amu haimu no mo ma mo sa so ngofo wa pese kwa hebi Begin Matthew chapter number 19 so awurade aka chi o say divorce on pe o se de waka bo many band team what ma say advice say o brother concerning side chick na tu kwai na me bae ya na me nya ekwan ene na anya because me try say me kofi o tie me pa me try say me kofi o ene me brother akoka awurade asem 3 times I me make attempt no baby ni me kasa me do ana police ni bi gina gate na no police ni we ka me kama no ni me akasa say uba brother ho o say ye follow pa me say o so hold on na me ni madam kasa tie me pa Ghana fo mu tie ni hold am na me madam kasa no ofra madam ko na me nim ni pakro tie me nim ni pakro eno ma say ni pa na be ka so why busy or gym
me man afro na me tumi ka akọ me call 3 times bisa me say me nya kwa advice na me nya kwa tie me hunu sa time no me hunu sa time enti tie me e be ka say man sa me na me ni shia ye e wo East Legon despite no more baby e kan executive e na me boy bon ko na say ma be o say yaw one etimi yo sa mbajo ati won me kasa bebe ba na ehun hia me se me pe nipa ko me no me nipa ko paps na ohun nipa bajo ati na me go there e me say bi asabi o me say house girl bi na e ye me sa because na me nim ene won mi sia wan kan kire me eti Ghana for month as you say adenti no one advice no me nya opportunity am me call ni radio so no wo bia nkongbo videos ni bi me preach ya ka kire wo mu asa ka kire me bra say baby o chance here no e gospel no Everybody is on sign ko ni followers nyina ne Lumba die hard for nyina me dance for omo frɛ me e ka say papa Nyankopɔn hyira Everybody jam say ye bom pa ye ma omu nyina so say ye nyina be call heaven there's a word that Everybody ma me kan I just what you say e din just say me endorse bi Slim Buster we no issue be me pa cho me ne slim ni issue bia me ne slim any issue me ne ni issue bia so me hu no kra che my who say go for worry say almost say we did matem but I pray for him because me bumpire man baba shi asemia me nka say me but me bumpire ma Slim Bastard me bo empire man say Erade emie ni na Erade hu no mobo because tie e baby atwam no sa na bi anka me so meye but so what they say Jesus say Francis was ye huna de was there be huna de me se mo ye nifrafo was ye huna de was there be mo ye nifrafo se mo huna de de a ene nka mo begima de make na tum ba sa mo musi mo huna de na so de make na mo nyini no ene mo bewu na mo akomo boni mu mo akọ hell Ewade mpesi oni pe bia be uboni mu what they say Bible says shall know the truth shall set you free etimi ma be hu no kure ntimi support sebe obi a wo se obi a ware stand on the shoes of Mama Akosia Sewa, Fanny your mommy, and now your sister, or your auntie. Now one who brought to Daddy Lumba into the lamplight. Now you know about Daddy Lumba. It is also Daddy Lumba. And can you know I said you Ocean and your friend Charles for your Fusuno? Your my Lumba and buy our better and you know. And Casa Obano on to Tunasi. Check songs are brought Charles at war. Check you more than singles grab 200 and something. Yeah. Check it do mama say where do you but just what they say or dana say Radine yi say wa mama me dofo amedono yan kantam made in Ghana so what they say Akosia say wa anka medidi e kom de odo but what they say wasa bomo mamu remfi Akosia say wa Nyankopon hira ma ni na obom Akosia say wa enti say nipa no sebe o disrespect na dachi Erade bebisa o. It's an anime catch say Matthew chapter number 12 no verse 36 to 37 Erade say mfobia onipa beka no obebu hu akonta wa temu akonwa anim papa oboni owonu asem so obejeje wo oso wonu asem so obebu aw bem ana obebu aw fo nti wo kan bibia fa asem awunim a enye social media bent be very careful and always speak the truth because Jesus Christ say the opposite will be your man no yes sama no but just what they say was na sukuru abezi so amanu no obezi so amaw enti wo kan bibi ne wo to ayampia na antia mesa aboa na ye nua ba ye kan say sister Teresa so eboa e but just what they say ene ni nua ba ma da fom na ensuru gugem wo de bia enka wo ye sisi yi kwan na anka ma me fia na anka wo da ya wo se contractor no na ni gine Kese me usi nkwasi abe 10,000 minsro mesro ma mesro no so no sebe se wona wo bo me mebo a obi so bet ma yele abo na ya me de me mu a but bedroom re bi obaka ko didi obi atem me hu obi a watene ne nsa se obo obi a ne nsa na yele engina ebi kwasi bible ade aso de oni bibia e ka kire me ni bibia me ka na me ka me ni bibia ka kire we didi matem we didi matem don't go free. Why? Tell me, can of cream do matter. Yes, Christ, any alpha, and then I obey, we are obey, and no crane and oka. As Mammy Kai and singing good, who's with the matter. And Yemen, I make home.
comment sɛ odi ma temi ya ya comment sɛ obi support na that is obi anu o support so for am dey aduma 13 December na ye ni beba so ane de mintimi nkyerɛ mintimi ɛyɛ munyame munyame Fiestas nigga asɛm na ne yɛkɛnti Vaya bogunye wakabushana na bia Fiestas nigga onye obucheni asempa because Fiestas nigga say Lumba ya ni wofa na bushapenya de Fiestas nigga Abuja ende ha na mrebe makwan na ma ye no edi entitemu na adwoada ye be sign ba be piem e wo court aba betie proceedings na nkasa na adwoada ana nyam sene mamu nya na ntene e be hyase ntino ye de mu obesia bramase